الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، اليوم سنتكلم حول معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم مع جنوده. هذا كذلك في غاية الأهمية. الجند، علاقة الجند مع القائد لها أهمية كثيرة جدا. هناك في المعارك ترى بعض القادة جنوده يقتلونه أو يتركونه في الساحة، ولكن لنرى الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا أدب جنوده. هل جنوده كانوا يحملون فكرته، أم كما نراه الآن في الجيوش العالمية الجندي غبي كما يقول حينما أتيت أيها الجندي غمض عينيك وأذنيك، لا تفكر، دع عقلك في خارج المعسكر، تعال إلى هنا أطع الأوامر. الأمر سواء يكون عقل غير عقل، له علاقة بدين لا ليس بالدين، عليك بالتنفيذ. لنرى هل الرسول صلى الله عليه وسلم علم جنوده هكذا، وكيف كان جنوده وتصرفاته معهم. برایت عزیز ایران بحث اخلاق پیغمبر دگل عسکری بکن عسکر و تزانن اف درس ما 11 که بحث پیغمبر و اخلاقی ویدکن ایران گیشتن اخلاق پیغمبر دگل عسکری وی. طبعا وان عسكر دعيني وقت دا صحابه نجي، هم عسكر هم صحابي. حفتا چی مگو صحابي فقط نوا صحابي دا جن هبون، ظلام هبون، اختيار هبون، جحيل هبون. اما حربه دا دشار دا ياجي عسكر داينو ساندنا پیغمبر دگل وان عسكر هانه چوابو. ایرو هم تماشي عسكر دنیا يتكن قالك جارال مل تركي عسكري كريا دقوتن عزمرا دقوتن ونهاتن ورا عقلي خل دروا بيلن عقلي خنينن سروكه و گوتن چه عقل سروكه وكا حاشا بعقله ورن يعني دبل عسكري قرات عقله خو نخبتيني. ام تماشا كن پیغمبر ما عليه الصلاه والسلام في تشج عسكري خراد گو عقله خو پیغمبري کا خو گهداري امنك بكن مچگو خبردان خلاص از بيجن بمره نمره بفره ياجي پیغمبر عليه الصلاه والسلام فكره خو يقينيه خو باوريه خو دابو عسكري ويجي خواه یقین پیغمبر و خواه ایمان پیغمبر بون، ایمان وانو پیغمبر وکه بون ساکنو بیجن. امی آنا یبدین که پیغمبر ما علیه صلاة و سلام عسکری وی و داينا وی دقلوان چوابو. طبعا القائد العظيم هو الذي يجمع مواصفات كثيرة جدا. كثير من القادة ترى له امتياز أو مميز في التصرف، ولكن له مساوئ أخرى. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أكرمه الله عز وجل بجميع صفات الكمال. فلنعلم هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. قد اجتمع في ذات الرسول جميع الصفات الجميلة المحببة الذي نتمناه للقائد كلها موجود في الرسول صلى الله عليه وسلم. فلنعلم هذا مبدئيا، جمع الله فيه جميع صفات الكمال. لنرى هذا الرسول كيف كان يتصرف مع الصحابة. هذا الرسول الشخص الذي أكمله الله عز وجل خلقا وخلقا. لنرى كيف كانت تصرفاته. برايت عزيز پیغمبر عليه الصلاة والسلام يك بريكم بيجن يك أمي تشتي بيجن إنسان مازن كينا إنسان مازن كتدا تشتي تركي يجب زمان إنجليزي من بوزيتيف تشتي هري يعني إيجابي قالك من تدا. مثلا مزاد كي إنسان كي تشتكي باش تدا هيا حجي آلان هر عالده قامرة ما بچكي ليست لسي حجي اللي كتب بيكم فرق دابا. وان حاصله كلام تماشات كي قائد مازن سروك مازن یک جبت کاره تماشا که بچكي خاربه راست کن خاربه بچكي راست تمام باش. قائد سروك مازن ابي تشتي بوزيتيف تدا پربن. مثلا هناك انسان هات مزاد كي سروك ميرلو اما تشکی ویدنه هیا که مانی کادی تیده هیا تتماشد که افیا تشتکی باشه لدی حبی خراب تیده هنه. اما پیغمبر هرچی تشتی که مرا بجه چقا تشتکی خوشه تشتکی رنده چقا بقنجه تف تیده هنه. صفات کمال امجراد بجن، صفات تمامبونه، صفات کتده حیب و کیمانی تنبه اوانا تف ده پیغمبر ده هبون علیه الصلاة والسلام. امی آنا تماشکن افی تشتیانه جن پیغمبر چوه هبون. طبعا تصرف الرسول مع صحابته ومع جنوده هذا جانب من هذا الشيء. ونحن نرى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أول الأمور من كمال قيادته هو هدف كان معلوم. الرسول إلى ماذا يدعو كان شيء معروف جدا. أنا أدعو إلى هذا، إلى الله وحده عز وجل وحده لا شريك، اعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هدف واضح.
وهذا الهدف كان واضحا للرسول وكان واضحا لجنوده، وضح لهم: أنا أدعوكم إلى هذا الأمر. كثير من القادة تراه يتكلم بشيء ولكن له مشروع آخر، مشروع ظاهر ومشروع خفي. حينما يأتي إلى السلطة يضحك على أصحابه، يقول: والله كان لدي مشروع آخر. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مشروعه واحد، ظاهرا وباطنا، وهذا علمه لصاحبته وقال: هذا مشروعي، أدعوكم إلى هذا. فاستطاع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلقن صاحبته هذا الشيء. هذا أول الأمر. الرسول هدفه واضح وعلم صحابته هدفه، والجنود كانوا يعلمون ما هو غاية الرسول وما هدفه واقتنعوا به. هذا أولا، يعني عظمة الرسول قنع الصحابة وأقنعهم بمبدئه وبدعوته. نقطة أول جمازناتيا پیغمبر تماشت که پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام فکر خو دا صحابی خو صحابی را خو گو پیلانا من اوه، پروژا من اوه، ریا من اوه، از وی تشتید خوازم، از و باند کمش وی تشتی هانی را تشتید پیغمبر باند کرد چو بود؟ گو خدا یکه عز و جل، ام عبد خدا نش، خدا را شریک و ارتاقه چه نکن، نیوه کارش خدا را چه نکن، یک خدا که امام وی خدا بینن. اف پیغمبر وی صحابی خورا جگو گو پروژا من اوه خدا مشاندیه اجوارات بجن مار ریا خدا ونورن وزانن ونین وزانن ونبوکجن وزانن. حتی جاره کی پر زحمت دان پیغمبر دانه که پیغمبر گو والله اوانا روژه تخن دست من راسته هیوه تخن دست من چپه، یعنی اوقص قوت وان مازن ببه اوجمرا بجن تمام ما هیو روژه داته شخال مال خرونه والله از قبول ناکم حتی که اساخبم از خدمت خوش رب خرابکم حساب کن. افتشتی هانه پیغمبر صحابی خراج گوتو فکر من اوه دین من اوه اتخوازم بیاجی و زانبم. تماشات کی رو در دنیای دا هنک سروک و رهبر هنه شرح پروژه وان هنه تایید بیشن آجنتا که وکری ترکی بیشن گیزلی آجنتا و آچخ آجنتا، یعنی پروژه که وان هیچ ملت راد به پروژه کیز بنی دایا واد بردایا بنی ماسید بیشن یا سیاست دا پرمش بنی ماسیدا دبی چت چته. یعنی پیغمبر گو یک حبکیه ظاهر چه به باطن چه اوه، بشف چه به بروجی اوه، هابینه چه به زرستان اوه. یک پروژه من هی لمکه چه بود چو مدینه چه پروژه و هدف پیغمبر اوه گو از وراد بجم یک خدای کیه عبادت چرا بکن، شریکا چرا در نکن، جرای خدای دور نکبن. از بی تشتید خوازم جوارا بجم اویا تشتید کمازن پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام صحابی خراجو. الأمر الثاني الرسول صلى الله عليه وسلم الهدف الواضح الذي كان عند الرسول، الصحابة كذلك اقتنعوا به اقتناع دخل في قلبهم، وهؤلاء الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ساروا على نهجه، لم يحرفوا ولم يبدلوا. هذا من عظمة الرسول. جنود الرسول حينما انتشروا في العالم، العالم القديم ليس اليوم، ليس النرويج ولا أمريكا، ولكن عصر الرسول صلى الله عليه وسلم العالم الذي في هذا الزمان استطاعوا أن يصلوا إليهم. نرى جنود الرسول يذهبون ويلقنونهم ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك كلام مشهور، أحد الصحابة اسمه الربعي ابن عامر ذهب إلى رستم قائد فارس حينما كان الجنود يحاربون في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه أظن. فحين ذهب إليه فقال له الرستم أو رستم، الأكراد يقول رستم ولكن بالعربي رستم هكذا يقولون، يقول إلا ما لا تدعون، ما هدفكم ما غايتكم؟ يقول إن الله ابتعثنا أي أرسلنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذا هو غايتنا، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. هذا هو. جنود الرسول كانوا يتلفظون نفس الكلمات الذي كان الرسول يقول، ويقول نحن ندعو إلى هذا كما كان الرسول يقول نفس الكلام. فهذا كذلك من عظمة القائد أن يكون جنوده يحملون فكرته وبعده لا يحرفون ولا يبدلون، ويدعون الناس إلى ما دعا إليه قائدهم ورسولهم ونبيهم. هذا ما نراه عند الصحابة. تشتكي پیغمبر عليه الصلاة والسلام صحابي ويجي عين عسكري ودريا ويداشون عسكري وي، يعني تشتكي پیغمبر گو عسكري خراغو وانه چون جهاد کرن پشتک پیغمبر وفات کرد وان عسکرش تشتکی نگوهارتن تشتک پیغمبر کروی چوج ملت راد گوتن. یک هی صحابی که ناوی ربعی کره عامره دما کو هیزا اسلامی هم بجن عسکر اسلامی چون عرض آلی فارس تا
عردا کرده والی فارس وی منطقه عراق ام بیجن رستم کرماجی ام بیجن رستم زال رستم مزن کیج مزن فارس بو ج مسلمان را گو انا وچ دخوازن وچ ما هاتنه برا هدف او چیه ربعی چو جوان را گو ام هاتنه خدا مشاندیه خدا چونکی عسکری بی پیغمبر نه خدا جی پیغمبر شاندیه گو ام هاتنه خدا مشاندیه که ام وب آلی اسلام دابینه وش کفر درخن جی پوت پرستی درخن جی شرکه درخن ببال توحید و یکیتی خدا و جی ظلم فکر خرابه درخن ببال نور اسلام و درخن تنگایی دنیای درخن بال فرای آخرت و امش بونه بیا هاتنه حساب کن تشتیک پیغمبر دو عین تشت پیغمبر دماغ جرات گوتن چه خوازی ای محمد دو خودم شاندی اجبون دین خودش ورا بشم خودم اجبون بیا جوارا شاندیه یعنی تشتیکو پیغمبر صحابی خراد گوت عسکری وی دما چون عسکری وی جوان تشتاج ملت راد گوتن ویاش بیروانه کن تشتکی پر مازنه کو عسكر فكره سروك يوان جيبا وان دابه وكا سروك يخو بفكرن وريا سروك ورهبر يخو برندن كذلك علم الرسول صلى الله عليه وسلم جنوده أن يقولوا فكرتهم يظهر هذا رأيي كذلك هذا من عظمة القائد العظيم الذي ربى جنوده يثق بوفاء جنده وعقله وإخلاصه إذا أراد الجندي أن يبدي للقائد رأيه القائد لا يقول أنت تخالفني أنت منافق لماذا تعترض علي لا بالرحب بالصدر يقول تفضل قل رأيك وإذا كان رأيه مقبولا يقول ونعم رأيه وتنازل الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا عن فكره على فكر صحابته كما نعلم في معركة الفرقان كما نقول بدر تنازل الرسول عن رأيه لرأي أحد الجنود الذي قال ليس هذا المكان المناسب لننتقل إلى المكان الفلاني قال ونعم الرأي القائد هكذا يعني ينزل عن رأيه على رأي جنوده علمهم أن يقولوا رأيهم وكذلك إذا كان فكرهم مقبول يقول أهلا وسهلا القائد العظيم هكذا ولكن القائد الذي لا يثق في نفسه يقول لا تحترض لا تتكلم نفذ الأوامر نفذ الأوامر خلاص لنرى ماذا يكون النتيجة ولكن إذا أنت واثق بجندك فتعلم بأنه يفكر مثلك وربما له رؤية أخرى له خبرة أخرى فالرسول كان يستفيد من خبراتهم هذا كذلك من عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم پیغمبر ما صحابي خو عسكري خو فيرة تشتكي فكرة خو بيجن رأي وان چيا بيجن نوك أنا العسكري الدنيا تفضل دبي عسكر كورة عسكر کردانی چه دگ ناچکی عسكر لال زمانی نخبته سروک تگو چه بگجه بگجی خبردان تنه اما پیغمبر نوسا پیغمبر علیه الصلاة والسلام بلا قزانی صحابی اخرى عسكر اخرى چه گوتیه زانه چه عقل وان چه وایه تربیه وان چه بوان امین بو تشتكى بود كرم که فکر اخ بیشن قد براقه نکن ناتصن فکر اخ بیشن کیفا پیغمبر داد صحابیه خبر دا دگل لك جارا دا پیغمبر تشتكي ذكر صحابي تقولن يا رسول خدا إذن هم خبردن لا تشتكي كبير وانكن صحابية پیغمبر أدب كوان هبو بريكو احتراز البيغمبر بكن برس كرن تقول يا رسول خدا أبي أمر خدا يقصى فكرة كان نورماله أدب أو قصة إيمان أو أوقا مازنه اگر کو بگوتا پیغمبر أبي أمر خدا عن أمر منه تقولن سر جعبه احتراز تنه خبردان تنه يعني أولا برس كرن ها احتراز نتكرن اولا تقول يا رسول خدا بتشتك تجمرة قوتي امر خدا امر پیغمبر یا چی فکر کان نورمال دنیاه کو پیغمبر قوت خدا امر مکریه تقول تمام خدا زانه من زانه پیغمبر زانه من زانه اما کو پیغمبر قوت انا والله ما فكره كي تخازم جوارا بيج عجبا في وقت تقول ام تخازم فكره اخ بيج اولا في ادب انا پیغمبر دابوان ادب اولا سؤال كرن مثلا انا مسلمان ما جانا خبردن والله ناكب عقله من حيره خدي قلت يا والله ما خدي بيجي برناكب عقله من صحابيه اولا تقول خدي قلت يا انا امام جانا خبرت كده به سيده والله تبيش كدر خص از قبول ناكم جا بيجي سيده يا خدي قلت يا انت قلت يا اگر کو خدي قلت احتراز نك بلكي بروبلم عقله تذهب اما اگر کو ناش بريك اخدرتكم وقت بيجي والله عقلم قبول ناك پیغمبر جي صحابي وهاد قلتن اولا قلت نبي امر خدي انا كنا قلت امر خدای قلت فكرم ندق ولا فكره قاديل جمعه وقال لك جرا پیغمبر ما عليه الصلاه والسلام ج فكره خدهات خاري فكره صحابي قبول كد والله فكرته خوشه
عفر مشترى أبيا بخوشي علامتك برمزنك بيغمبر ما عليه الصلاة والسلام فكرة صحابية قبول بك وش فكرة خفاش ده عسكري وهابون يعني عسكري بيغمبر فكرة خد قوتن بيغمبر تقوم سربستن فكرة خوش مرة بيجن احتراستنا أبيا نقطك. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام علم صحابته أن يقولوا هذا حقود وإن كان في المعركة. الجنود هكذا في معركة بدر الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيده عصا وأحد الصحابة كان قد خرج من الصف فضرب بالعصا على بطنه قال خرجت من الصف عدل صفك. يعني الحرب أحيانا له وضع خاص عليك أن تقف في مكان محدد. فهذا الصحابة قال لقد أوجعتني والقائد العظيم هو الرسول في عرض المعركة. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل كيف تقول هذا الكلام لي ونحن في الحرب ربما نقتل بعد قريب، لا، قال تفضل انتقم لنفسك، تفضل خذ حقك يعني. وكشف عن بطنه. هذا العدالة مع الجند، والجند يطلب حقه من القائد لأنه يثق بأن القائد لن يظلمه. أما اليوم لو اعترض جندي وقال لقائده لماذا هكذا يسحب المسدس ويقتله مباشرة، لم تطيع الأوامر، أنت قد خنت القيادة هكذا مباشرة. الجندي الفلاني لم يسمع إلى الكلام، السجن المؤبد أو ربما بالسنوات، هذا هو الحكم. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فعلمهم وهم اعترضوا وقالوا هكذا، فكشف الرسول عن بطنه. ولكن انظروا هذا الصحابي أتى وقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال ما حملك على هذا؟ لماذا تقبل بطني وأنت قد أنتقم لنفسك؟ ليش ما تنتقم؟ قال يا رسول الله قد ترى ما حضر، نحن على وشك الحرب ربما أقتل، فأحببت أن يكون آخر من يمس جلدي جلده جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحببت أن يكون هذا. وبدأ الحرب، الحمد لله أظن لم يقتل، ولكن قال أحببت أن يكون آخر رجل التمسه ويكون جلد الرسول صلى الله عليه وسلم. غايتنا بأن الرسول كان عادلا مع جنده لا يظلمهم، وإذا اعترض أحد على تصرف من تصرفات الرسول يقول تفضل خذ حقك. يعني هذا من علامة عظمة القائد. تشتكي دنيا بيغمبر عليه الصلاة والسلام عسكري أخرى ويتشتهي كربو تحس كير مظلميل تكري حقي خوش مبخوازه ندقو شعبي خو بقرأ أزبيجم چه قالت احتراز ناكي نا ده حربي داجي صحابيكي اگر كبقوت يا رسول خدا ولا تم عاجز كر تمن ايشانت ابي حقي من حقي مبدا من تقول هاشتا كرم كحقي تشترى. ده حربه بدري ده پیغمبر عليه الصلاة والسلام صحابي راس كتي صفي وك صفي الميجي بري تكتيك حربي وهابو صحابه كي صفق دركتيه سيستم حربي اخرا كريه بدوزانه حربي شكل سكناندن عسكرا پیغمبرش داره که دستی داره وازکی خد بیت صفی خرا کره خراست که دبیت از که من ایشان یا رسول خدا و هاد بیت از که من ایشان قائد عسكر سروق ام تركي بين ضابط قمطانه يعني او كانوا سروق الاشكر بكردي هر حال ضابط سردار معنوي سردار وان او قائد وان او پیغمبر نابجت شد بيجي كرو حربيت كان الله على شارونه بادبيه نكي از سروق تمه اشترط بحق خشم بستينه دار خود کدسی باش حق خشم بستينه يعني عسكر پیغمبر کاربون بيجن نا يا رسول خدا تم ایشان تم عاجز کرد بحق خود خوازن ویت شدابوان پیغمبر گوهاش تا زکی خو فکر گوهاش تا چیزی که حیفا خشم بستینه زکی تا ایشی حق خشم بستینه اویا یا زکی پیغمبر پاچ کرد و سرچعب خوات دادا پیغمبر گو خیره تا گوز حیفا خشم دستیرم مدادار تا تجمون تحب کل زکی مخید چما زکی پاشت کی گو یا رسول خدا ولا حرب وايد اسبيت که يعني بلکه چند دقیقه پاشی برم کشتنجی مخص شخص داوی کو جان ممجانی ببر پیغمبر خدا بیانه از بمرم هرم حضور خدا از بمرم یا ربی والله شخص داویکم دست خدا جانی پیغمبر تبو بلکه خدا رحمه الله کمن عفو که پیغمبر جرا دعایت که مقصد فردا چی بو پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابی خراد گو فکر خو بیجن و حس کرم ظلم الوکری حق خوش مخازن بیتشتنین حضور خدا عسکری اب عسکر بون اما ایرو والله عسكر تي كشتن ظلم العسكر تي كرن ظلماي تي كرن اهانه تي كرن كسكش خون سؤال جناك عسكرش خون بقيمته يعني عسكر بقيمته بقيمته بعسكرتنا. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفضل سلامة الصحابة على غيره من الأمور، يختار الصلح سلامة على سلامة الجند، صلح الحديبية اختار الصلح، وغير ذلك كان يفضل
الصلح والسلام والأمن لجنوده لا يقول اذهب وانتحر ليس هذا من منهج الرسول عليه الصلاة والسلام فدائما كان يدافع عنهم ويحافظ على سلامتهم ويفضل لهم أفضل الطرق هذا منهج الرسول مع جنوده إلى هنا نكتفي پیغمبر ما عليه الصلاة والسلام تشبير بانكن هدف پیغمبر چه بود گو عسکرین برا سلامت بن برا تشکی نیسریوان ده ریل پیشا پیغمبر هبونا ریا یک کشتن تیده هبونا ریا یک سلامتی پیغمبر دگوز سلامتی دهارم ملتی احتراز بکرش دگو نا ابیا سلامتی تیده هید ضرارتنه ده صلح حدیبیه ده صلح کی پیغمبر کر صحابیه تب قبول ندکرلو بلکی پنجش حبا دگو هره وکیدی تب عاجز بود دگو ظلم الماتی کرن پرخو عاجز کرن پر مجادله کرن فقط هر پیغمبر گونا پیغمبر گو برا فکر ما اوه سلامتی و اوه جار ناجی عسكر جرا جهداري سروكي خمازني خوب كند اوجي طبعا سروكي وانجي جرا اوانج بي امين بنك اف سروكي ما براسي دل صوزه ما يا جماعه حسدك نكش بونه في فيلانو او بروجي خو اما جواكو عسكر بزن به سروكي والله حزار حلالت كي وقت بجامه تشخره واشخره لصحابيه جبر احتراس پیغمبر کرد پیغمبر عليه الصلاه والسلام تخبردن که خراب نگو فقط عسكر خرا گو بیاج بونه سلامتی و بزن من خواده مبتن نایله بیاج بزن بن لزیدی بیاج ازوار تشتکی نابج ما قاسه یعنی گره اینکه تشتم تسلیم ببن پیغمبر علیه الصلاه و السلام به شکل یعنی عسكر خود تربیت کرد بهذا الامر نكتفي اليوم فلنعلم بان القائد العظيم هو الذي يحب يفضل ينصح ويثق في جنوده ويعطيهم ما عليه من المعلومات والجند يقتدون بالقائد إذا كان القائد مخلصا وأحدا منهم هكذا كان الرسول مع صحابته مع جنوده وهم كانوا نعم الجند لنعم القائد ونعم الجنود الأمة الذين قاموا بنشر الإسلام صحابي پیغمبر إنسان وها مازن بون عسكري وإنسان مازن بون بقدر قيمت بون خدمت مازن إسلامي راكرن رب عالم اشتفاقش راضيبه ورب عالم مجرى وان دور نخينا حتى فرا صحبت ما يرو بدرس ما يرو بس ان شاء الله مشان دقيقه بزمان ادني دست بكن حتى حفتاتي بين خير وحضور امانته ده باللغه الاخرى ان شاء الله نتكلم ام خبردم محترم جماعه malumunuz geçen hafta daha 3-4 gün önce burada bir kız öldürüldü. Tabi o kız da Müslümandı. Bu çocuk Türkçesi çocuk esirgeme yurdu diyorlar ya böyle devletin çocukları daha esirgeme değil herhalde devletin zorla ele aldığı bizim burada barnavarın diyoruz ya o mesele. Esirgeme daha doğrusu belki bazen yetim çocuklara onlara kimsesi olmayan çocuklar devlet onlara bakar böyle değil. Devletin çocukları alıyoruz. Efendim anne baba diyor ki sen iyi bakmadın, sen dikkat etmedin, sen şunu yapmadın, bunu yapmadın. Çocukları aldı 34 yaşında bir kız kendisi Müslüman Afrikalı. Orada çalışan bir insan tarafından öldürüldü. Yani orada çalışan değil de bakılan 18 yaşında bir insan tarafından öldürüldü. Bıçaklanarak katletti o kız. O çocuk da devlet onu almış oraya teslim etmiş yani. O da onlara bakıyorlar. Bugün onun cenazesi vardı. Namaza yetişemedik Cuma'dan dolayı. Cenab-ı Allah rahmet eylesin, yeri cennet olsun inşallah. Şunu söyleyelim. Beraber yaşama. Bugün hutbemiz, konumuz da o olacaktır. Beraber yaşama kültürü ve düşüncesi. Biz Müslümanlar şu inanca sahibiz. Allah Azze ve Celle bizi yarattı. Bize dedi ki benim yolumda gitseniz sevinirim. Gitmeseniz de serbestsiniz. Çünkü bir özgürlük diye bir şey vardır. Allah Azze ve Celle bize diyor ki cennete gitmek isterseniz şu yolu takip edin. Cehenneme gitmek isterseniz de şunu yapın. Fakat diyor ki siz benim lafımı dinleseniz sevinirim, hoşuma gider. Ama sizi zorlamam. Eğer zorlama olsaydı imtihanın bir anlamı kalmazdı. Allah Azze ve Celle bize güç, akıl, fikir vermiş diyor ki istediğinizi yapın. Güzel şey yaparsanız hoşuma gider, kötü şey yaparsanız da ceza veririm. Biz Müslümanlar buna inanmışız. Ve bundan çıkarak dinimizde zorlama yok. Kur'an'ın bir prensibidir. La ikrahe fi din. Prensipte zorlama yok. Kimseyi zorlamayacaksın. Bu bir. İslamiyet zorlamaya karşıdır. İslamiyet bunu kabul etmez. Dinimiz tarih boyunca özellikle aklımız başımızda olduğu zaman bazı fitne zamanları hariç. Fakat dinimiz güzel insanlar tarafından uygulandığı zaman ve yönetildiği zaman biz kimseyi zorlamamışız. Hatta Hazreti Ömer zamanında şöyle bir olay olmuş.
Hristiyan bir bayan Hazreti Ömer'den bir nasihat, bir yardım istemiş. Hazreti Ömer de onun hizmetini yapmış, nasihatini yapmış. İstediği şeyi de ona vermiş. Fakat demiş ki bacım diyor, ne düşünürsün, seni İslamiyet'e davet edersen Müslüman olmak ister misin? Kadın diyor ki ben bu yaşımdan sonra dinimi değiştirmem. Ve dinimi değiştirmek için de bana yardım ediyorsan o yardımı da etme. Hazreti Ömer diyor haşa vallahi amacım o değil. Senin hakkını zaten vereceğim. Senin yardımını zaten sana yapacağım. Bir nasihat bakımda sana söyledim. Tabi Hazreti Ömer bu lafı Hazreti Ali ve diğer sahabeler diyor ki ben sanki bu kadını zorladım. Diyorlar ki hayır zorlamadın. Sen bir lider olarak kendi görevini yaptın. Bir lider olarak bir nasihatini yaptın. Burada zorlama yok. Yani dinimizde bir zorlama yok. Herkesin inancı onadır. İkinci bir şey, herkesin inancına karşı biz saygılı olacağız. Tabi saygılı olmak ne demektir? Bunu yanlış anlıyoruz bazen. Yani adamın yaptığını yapacağız anlamına değil. Ey insan senin bu inancın vardır. Ben de sana verdiğim saygıdan dolayı bir insansın. Allah seni yaratmış. O saygıdan dolayı ben senin inancına da bir laf söylemem. Ki Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Allah diyor ki müşriklerin putlarına küfür etmeyin. O kadar güzel bir terbiye. Onların putlarına küfür ederseniz onlar da Allah'a küfür eder. Kendinizi o dereceye getirmeyin. Yani Allah insanları yaratmış, biz de ondan dolayı onlara değer ve saygı veririz. Fikri ne olursa olsun fikri onadır. Fakat Allah o insanı yaratmış, bu insan Allah'ın bir fabrikasından çıkan bir üründür. Bir gün peygamber zamanında bir Yahudi cenazesi, orada geçmiş peygamber ayağa kalkmış. Sormuş da ey Allah'ın peygamberi bu Yahudi. Diyor ki bir nefis değil miydi? Allah o bedeni yaratmıştı. Fikri bana ne? Ben Allah'ın yarattığı varlığa ben değer veriyorum. Peygamber kalkmış, cenaze geçmiş orada. Demek ki öyle bir adet, yani cenazeye saygı, cenaze sahibinin bir üzüntüsü var. Ona saygıdan dolayı peygamber kalkmış, diyor ki o da bir nefistir, Allah onu yaratmış. Bu ikinci bir şey. Üçüncü bir şey, aynı şekilde İslamiyet'te diyor ki senin fikrini taşımayan bir insan, evet sen onu güzel bir şekilde kendi fikrine davet edersin. O da seni kendi fikrine davet eder ki dünya da budur yani. Bir Müslüman diyor ki ey Hristiyan, ey Yahudi, ey dinsiz benim dinim bu, seni davet etmek isterim. Elimdeki delil budur, kanıt budur. O da diyor ki ey Müslüman seni dinime davet ederim. Bu dünyanın tabiatı ve kanunu. Bunun fazlası şiddet yok, zorlama yok, tehdit yok. Bunu yaptıktan sonra, bunu bildikten sonra şuna gelmemiz gerekir. Bütün bu düşünceleri, bu inançları, bu ayrı ayrı diller ve dinler, ırklar, milletler neyse, bütün bunların bir arada yaşaması devletin görevidir. Devlet kendi diline, devleti yöneten, devletin siyasetinde olan insanlar kendi dillerine dikkat edecekler, kendi plan ve projelerine dikkat edecekler. Ama ne olursa olsun vatandaş birbirlerine düşmeyecektir. Ben bunu yapmayacağım. Devlet buna dikkat etmeli. Bugün dünyanın birçok yerinde biz buna rasist deriz, ırkçı deriz, milletçilik deriz, faşist deriz. Hangi kelime olursa bunu yapanların birçoğu onlara destek veren, onları kışkırtan, onlara yol veren siyasetçilerdir. Siyasetçiler bu lafı söyler, kendini bilmeyen, bazen kendini bilen insanlar, kendini bilen derken de şunu kastediyorum, yani adam deli değildir, onu demek istiyorum. Adam ne yaptığını iyi bilir yani. O insanlar bir baktın ki biri adamı 10 tane, 100 tane daha fazla şeyleri, arabayı camiye sürer, bombayı bir yerde patlar, kiliseyi patlatır. Bu şekilde bazı katliamları yapar. Devletin görevi bu insanları bir araya getirmek, bu insanlara şunu sunmalı, barış içinde beraber yaşayacaksın, bu da benim görevimdir. Devlet bu görevi yapmadığı zaman devlet şunu iyi bilmeli, devlet suçludur, devletin haksızlığı burada vardır, devlet bunun bir faturası da ödemeli. Yani benim lafımdan dolayı, benim siyasetimden dolayı, konuşmamdan dolayı bir insan hayatını kaybetmişse, bir insan öldürülmüşse bunun da sıkıntısı o yöneticilere ödetmek gerekir. Ve özet olarak da şunu söyleyelim. Biz Müslümanlar, iyi tarafımız şudur. Bizim inancımızı taşımayan diğer insanlara karşı çok sakin, çok efendi, iyi insanlarız. Bu bir gerçektir. Fakat bizim inancımızı taşıyan, yani bizim gibi Müslümanım diyen bir adama karşı da o kadar toleransımız yoktur. Biz birbirlerimizin boğazını keseriz maalesef. Hatta bizim tarikatlar, bizim mezhepler, bizim partiler, bizim örgütler, bizim halk
Biz birbirlerimizi bitiririz ama konu başkası başka bir din mensubu olduğu zaman çok nazik, çok kibar, çok muhterem insanlarız. Bu da bizim eksiğimiz. Keşke böyle olmasaydık. Başka insanlara karşı olduğumuz o kibar ve nazikliği keşke biz birbirlerimize karşı da gösterseydik. Ama maalesef bu hususta da bir sınıfta kaldık. Bazen birbirlerimizin ibadetine karışır, birbirlerimizin kılık kıyafetine, birbirlerimizin belki diline, rengine, şekline karışır. Ama bizden olmayan bir insan, Müslüman olmayan bir adam diyor ki ya çok kibar olmak lazım ki belki bu adam da benim davranışıma göre İslamiyet'e girer. Bir Hristiyan, bir Yahudi senin davranışa göre Müslüman olacak ama 100 tane Müslüman da senin haline bakarak dinde nefret edecek. Bu da bizim büyük bir sorun. İnşallah kendimize düşüneceğiz. Başka inançlara karşı, başka insanlara karşı olan hürmetimiz 10 katı kendi dindaşlarımıza da inşallah göstereceğiz ki çünkü aynı dinimiz bir, kıblemiz bir, Allah'ımız bir, kitabımız bir. Ufak tefek sorunlar olsa bile birbirlerimize canavar gözüyle bakmamalıyız. Birbirlerimize karşı daha sevgili ve saygılı oluruz. Allah Azze ve Celle bu olayları yaşatmasın. Dikkatli olun, kendinize dikkat edin. Bu olaylar, bu aralar ki seçim de gelmiştir artık. Ondan dolayı belki politika icabı bazı olaylar olabilir. Dikkatli olun. Allah Azze ve Celle cümlemizi muhafaza etsin inşallah. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.